dama lexi nga hala xi va xa day info so ni nge n'wi byeli nchumu phemuni i le ku watcheni ka swena u famba i phela joni ka tiki info ku busy ngopfu i nga ta ku info yimanyana ku wacha sweswo ni le ku rhekhodeni xihota ni ku dya nyompfi ke vheta leswi na ku i ti hlambisa ndhawu ya important blind swo yini mara na van'wana va na swakudya va hava appetite enela hi laha yi nga kona enela hi leswi i nga na swona leri dyambu a hi ra ka va munhu you're landless. xilo lexi venge i nkarhi xi lo create-iwa hi munhu la lavaku ku va na order emisaveni but it's still a very 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 important factor evuton'wini bya munhu. That's why wena tanihi bra mina wena tanihi sesi wa mina sukela ku hanya i hanyela ku tsakisa va maraji because at the end of the day mfana va lava i va tsakisaka va lava inge these are my people na loko ku lova wena the best thing we can do loko i lova mpicha mina i ku ta kunene u say rest in peace or loko ku twa ku i loveni u say rest in peace ka Facebook rest in peace we'll miss you and stuff like that. But at the end of the day vanhu lava salaka na mbitsi na ti-memories na ku vava timbilwini na ku tshoveka ka moya forever i vanhu va ka n'wina i ndyangu wa wena i ndyangu wa ka n'wina i vana va wena va buti wa wena va sesi wa wena va mhana wena or se loko ri ku va hanya or sis. Why do you want to spend the rest of your life or most of your time trying to please people who really do not care of what is going on hi vutomi bya wena? Why? Because you must just swin'wanyana at the end of the day loko i ri ku hanyeni tanihi out i nga chavi ku endla ti-mistake tanihi sesi tanihi out both genders u nga chavi ku endla ti-mistake loko wa ha ri ku hanyeni n'wana mhani endla ti-mistake i ku dyondza aka tona regardless of what people are going to say because at the end of the day munhu wa ntima a nga pfuka ku endle a ku gayi approval emfu u ta pfuka ya ku tirheni nampundzu va ku a wu tirhi ntirho wo nyawula i tshama kaya va ku lwiya byi ta n'wi nyonola vusiwana byi ta n'wi dya na swikun'wana leswiwana hala dyambu ri nga fikeki what it says. That's why at the end of the day vanhu va ntima we don't give approval so you cannot live your life email approval ya ku mara xi ta ku bela mavoko loko endla swa so mara xi ta ku bela mavoko loko swi endla swa so or ni na swi tiva ku a ni rhandzi tiko hinkwaro or va kona lava tsakelaka maraji va kona lava vanhu langutaka va twa ni va nyangatsa and if no languta halawa kahle you have to be optimistic about swilo swa le vuton'wini i sukela ku va hi pessimist what it says. Kuma khona wena ni tshama ni kha ni swivula everyday tireni kwala vona va vonaka marhambu swi tivi ku wena i va khi or i vona nyama vision ya wena evuton'wini mani swi tivi mfuko i vitaneriwe yini la mi ni tiva leswi mi ni nga vitaneriwa swona and it doesn't matter how much you sell it to me I won't get your purpose because that thing swi le ka wena i ri one evuton'wini mfuko wa swisisa hi nga va hi ringana makende kambe timbongi futhi ringanini what it says matirhiselo ya wena ya switirhisiwa leswi i nga nyikiwa hi hosi ya tiviwa hi wena wabo so mfana wa mina khoma pace ya life ya wena i ya mahlweni na leswi i swi endlaka u sukela ku wara hi ku munhu i ta kwini because at the end of the day a hi na mhaka na ku endla yini mfu like seriously namuntlha before i watch swilo swona hambi mina ni sungula ni fafata swo a ni zanga ni ku xeweta ni ku njhani a ni zanga ni lava ku twa ku how you doing no sungula ni fafata swa mina i vangani vanhu loko ri xini va ku vutisaka ku how you are doing evuton'wini van'wana va pfuka va vutisa ku is everything okay now handle ka va ka n'wina ni twisa ku na namuntlha before rixa dyambu na loko rixa ni sungula ni fonela mfuwethu I mean to say ni fonela na vasesi wa mina va pfuxela minjhani done lava n'wana va tichomi a ku hi mara xi ile kwini
He mani le kwihi wa swona ku hi dinga hina avuton'wini bya munhu un'wanyana he mani le kwihi he ti khipa hi namuntlha weekend leyi ti khipa yini he mara xi ni kombe thikithi ra xo yela ya wena xa ni kombe thikithi lexi a busy blind so hi mani yi tsema sweswiwa cause se munhu a nga ha yimangi kahle na hala hansi munhu miye da mani xi tshama xi kha xi vo phone hi mfumo hey